Yeah. Company ya DBS Group ya re e temogela kwa tlase ya dipoelo tsa thekiso ya ditemane. Setlhopha sa kgwele ya dinao sa bomme sa The Mayors se tla thulana le sa Belarus e le bontlhabongwe jwa ikatiso ya bone kwa Turkey. Ke go dumedisa ke go amogela mothoetso ke bidio wa Regional Richardson. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o letse a rotse molaetsa wa go gomotsa lefatshe la Namibia. Se se tla jaana morago ga go tlhokafala ga tautona wa lefatshe leo Dr. Dikgang yo o tlhokafetseng kgwedi eno e le malatsi a mane. Puso e supile fa leso la ga tautona Dikgang e le tatlhegelo e kgolo mo lefatsheng la Botswana jaaka mafatshe o mabedi a tsalanye thata ebile a dirisana mo megameng e farologaneng. Tautona Masisi o solofetswe go ya go tsena merapelo ka matlhatso le phitlho ka tsatsi la tshipi kwa Windhoek, Namibia. Tirisanyo tsa Botswana le Namibia di tla tswela di nonogile jaaka di nonogile. Lo gakologela gore maloba re ne re ile go ribolola bo tautona ba ne ba ile go ribolola go tsamaya ka omang mo mahatsheng o mabedi. Ke selo se se tona mme re eletsa gore tse dingwe tse dintle ditle jaaka re itse rona le thulaganyo ya gore go irwe tsela ya terena e tsamaya gare ga mahatshe o mabedi. Ke ditoro tse ne President Dikgang ba na le tsone ke ditoro tse re tla di tshegetsang re le hatshe la Botswana gore tseo tse na di lora ka mahatshe o mabedi di diragale. Ke ne le tsala e gaugi thata le tautona wa rona Masisi. E ne le tsala tse go tlogote the bosom friends ka sekgowa. Gongwe le gongwe ne ba tsamaya mmogo teng ne ka seke ba bue ko ba iseke ba nne mmogo ba bo ba re leleke re be re ipotse re le bodiredi gore yana ra go itse yang gore batsadi ba rona ba ne ba bua eng mme seo ne se supa gore ba ne ba tsalane thata ne ba gakololana yaanong ke ka akanyegela gore tautona Masisi o utlwalega jang ka gore mogolowe yo nne ile gore nako le nako ba buisana ba gakololana o tsamaile tota motho o latlhegetsweng thata mo Botswana ke tautona rona re tla ha re tla go ema tautona nokeng. Company ya DBS Group ya re itemogetse kwa tlase ya dipoelo tsa thekiso ya ditemane mo ngwageng wa 2023. Company eo e bone $4.3 billion fa go tshwantshanngwa le $6.6 billion wa ngwaga wa 2022. Se se tlhalositswe ke mogolwane wa DBS Group Paul Rowley jaaka ne a rolela bobegadikgang pego ya madi ya company eo ya ngwaga o fetileng o abetsweng polobosi ka pego. Go wela tlase ga dipoelo mo mohameng wa ditemane go bakilwe ke mabaka a farologaneng a akaretsang phadisano mo mmarakeng ka jaana go na le ditemane tsa maitirelo tse di tlhwatlhwa e kwa tlase go na le tsa tlholego tsa lefatshe leno le itlotlomatsang ka go di rekisetsa mafatshe. Go oketsega ga dipoelo le merokotso mo mmarakeng wa Amerika le gone go amile bobe thekiso ya ditemane mo lefatsheng leo. Over the period of time since actually going back into 2022 in the last quarter, we saw polish prices falling. And month on month, it was about 19 months of gradual decrease, and that put a lot of pressure on the industry. Hence the flexibility I mentioned earlier that we did throughout the last year or so, including the end of 2022 for that matter. And that has actually created a stabilization towards the end of the year, as I said. And we have seen indeed that improvement in the holiday period in the US. Unfortunately, I don't think we're seeing quite the same in China yet, but it will pull through eventually. We're still confident that with ongoing marketing campaigns that we're operating with a number of retailers, we believe that this will continue to encourage and promote natural diamonds in China. E re lentswa dipoelo tsa ditemane di wetse tlase, company ya DBS e tsweletse ka go nna le seabe se se bonalang mo go tlhabololeng itsholelo ka jaana dipoelo tsa puso tsa lekgetho go tsweng ka company eo di oketsegile ngwaga o fetileng fa go tshwantshangwa le ka ngwaga wa 2022. However, when we look at the tax and economic contribution to Botswana, you can see that the contribution has actually gone up. And you can see the benefits that this partnership really brings, because despite this difficult year, the benefits back to Botswana has been stable. So we see that total tax and economic contribution, 15.6 billion pula compared to 15.2 billion. That's incredible if you look at
the drop in EBITDA. Go godisa botsalano le bana le seabe mo mogameng wa diteemane go lejwa go le botlhokwa mo go babaleleng boleng jwa diteemane ka jaana mogama o gomediwa ke kwelotlase tateng ya melao e tisitsweng ke mahatshe a homileng a G7. But it's really about thoughtful investment, thoughtful spending, and making sure that, as Paul said, we continue to support our partners and the mining side. And that's where the real benefit of the partnership starts to see it. And, it's important that when we take this into consideration, we understand what the impact is. Go boletswe fa go tlhomamisiwa ga peeletso ya go epa diteemane ka fa tlase ga lefatshe kwa moepong wa jwaneng e le nngwe ya ditiro tse di tla thusang go nonotsha le go godisa dipoelo tsa diteemane go yeng pele. Wa Betswe Mpolobosi, BTV News, Gaborone. Mo Parlamento wa Kenya South, Dr. Lemogang Kwape a na le mohumagadi wa gagwe Ms. Sylvia Kwape ba ne ba diragatsa ditsholofetso tse ba neng ba di beile pele baithuti ba lekwalo la bosupa ba kgaolo ya gagwe ba ngwaga wa 2023 tsa gore ba tla kgola mongwe le mongwe wa bone ka lekgolo la dipula yo tla fenya ditlhatlhobo tsa bone tsa makgaolakgang tsa lekwalo la bosupa ka A. Fa kgothatsa baithuti ba ba 227 le bosupa, Dr. Kwape ona a boa gape a ba tshepisa fa tla tsweledisa maiteko a gagwe go ya pele ke Segofetse Makwinja. Dr. Kwape wa betse baithuti ba madi a kanang ka 24,700 go akaretsa le barutabana ba ba dirileng go gaisa ba bangwe ba baithuti ba le babedi ba bone ba neng ba ikamogela ka kgolo ya sekete sa dipula mongwe le mongwe wa bone go tswelela ba dira tiroente e ba e dirang ya go rotloetsa bana go dira sente mo tirong ya bone ya sekolo. Mme ke batla gore ha ke lo lemoga jaana lo gakologelwa ba sengwe se se botlhokwa ka gore lo wela mo nngweng ya dintlha tse tharo tse nna re a di nthutileng. O nthutile gore botlhale, khumo le maemo di hiwa ke Modimo. Modimo a di go hadiotse wa ba go leka monei wa botlhale jo o ka botsang. Ka botsang ha ka lemoga gore setho sa gago mo batsading ba gago le mo bathong ba bangwe sa short maemo a monei wa one yo e leng mohiri a tlhotlheleditswe ke Modimo a kere o kgona go atsa le khumo hela jalo. Mo go lona lephata la thuto wa kgaolo ya borwa re News Maseko o galeleditse tiro e dirilweng ke ba lelapa Lora Kwape a tlhalosa fa se kgothatsa bana ba le bantsi go intsha go morago ebile go godisa maduo a bone fela thata. Maduo a dirwa ke dilo tse dintsi mme re itlhetse go le gongwe a dirilwe ke gore motlotlegi mo palamente wa rona Dr. Lemogang Kwape e rile a ntse a tsamaya le dikweletsi tsa gagwe tse a nna le rotloetsa le rare ngwana mongwe le mongwe o tla tsang mo kgaolong ya me ke sena gore ba kae ke a go moha 100 pula. Motlotlegi bana ba go ba irile diabo ba go tshwantshitse. Mo Palamente Kwape gona gape a etela madirelo a monana yo iteka mo motseng wa Kanye re Mokganedi Kilisitse yo butseng dikgwebo di le mmalwa mme ebile a kgonne go thapa babereki ba le 12 go kgothatsa banana ba bangwe go ikemela ka dinao mo botshelong. Business ya diaparo ka tsa di second hand a rekisa di second hand e re na le business a car wash ka hale e re na le ya dijo tota e ka reng botoka ka gore e ke gone re builang re na le 3 months re butse ya dijo e ka reng botoka ke ka ya di second hand e re ke ne sa re simola about ngwaga le half se ke se le tsang ka gore banana ba bangwe ba ka ithuta mo go wena ga se tiro tse hela tse leng go tlhaelwa ke banana tiro di dintsi tse leng gore ba ka di mme wena o rotloetsa se ka re ka gore wena e ka re go kwate go lebala go rotloetsa ba mangwe gore ba di mme ne ke batla go tla senamana ke go leboga o le monana o ira o tsela o le bokao mo bananeng ba bangwe. Batsadi ba rotloeditswe go emela bana ba bone ka dinao go ba ruta magokanyana a botshelo ga mmogo le go ba rotloetsa go tsa thuto ya bone ka tlhoafalo go ipetela isago e itumedisang. Ke Segofetse Makwinja, BTV News, Kanye.
bani ba motse wa Qabo ba akgoletse makalana a puso makgotla a ikemetseng ka nosi ga mmogo le a bobelotlhomogi go ba isetsa ditlamelo ko motseng wa bone motse o sekgala sa dikilomitara di ka tshwara 70 go tsweng kwa toropong ya gantsi ko banni ba tsayang bontsi jwa ditlamelo tsa bone teng. Angela Enosa. Motho ha a tswa mo motseng wa Qabo a ya toropong ya gantsi o tsamaya ka tsela ya lekgarapana e sekgala sa 70 kilometers. Letlhoko la dipalamo tsa setšhaba le dira gore mosepele o se nne bonolo mme ebile banni ba kgona go nna malatsi le a tsi ba emetse go bona sepalamo go ya toropong. Go bo makalana ba tsiditse ditlamelo ha ba teng ke maiteko a ba opelang le gohi. Ha tsena kwa go gongwe wa go itela motho o reng o ko ofiso ka mo thusa gongwe ga a kgone go mmona ngwe yo motho a seo ka mabaka a tsa tiro go taba go dira gore yanong a nne a tsamaya a ye gantsi a boe a tamokgolwa ba bua gore mosepelo ga bona montsintsi. Letsatsi le go tlhalosiwa la atlegile ka banni ba tsile ka dipalopalo. Re na le maphata a le more than 20 a ile gore gompieno a tsile mo ditamelong so tsholegelo ya teng ya nametsa thata ebile ke se ile gore ra se itumela re le maphata ra se lebogela gore batho ba goroga ba thuto ya gore ditamelo di dita mo bathong ka bonya ya tsena mo go bone ba ditumele. Tsamaiso e tlotlomatsa maiteko a puso gore go sa nne le motswana ope o saletseng ko morago go sa kgathaletsege gore o ntlhaege ya lehatshe. Ke dingwe ditlamelo tse re ntseng di tlhoka bobe ke tsere dithuto tsotlhe tse ba di rutileng ka tlhamalalo ke tla di dirisa go itlhabolola mme ebile re itumeletse gore di re gokeditse mosepele segolo thata ka ebile re le basadi bagolo re lebogile hela thata. Ha re tsena mo diofising re dira di-follow up tsa go utlwa ka ditlamelo ra go kopana gape le dikgang tse di sele ra go kopana gape le dikgang tse di sa ka gore ra butsa mme go nna ya kankare batho ba teng ba ne ba sa teka kwano. Re ba rutetse maphata gore ba dira di-follow up mo se ba neng ba se ofarile di-client gore se ba le gore di-client ba ne ba sekopo mo go bona ba se bone a ile gore ba se bona ba boele go bona ba te ba kgone go bosetsa ba ha dikarabo. Banni ba go itlhoa go ikwedisetsa mananeo a ditlhabololo a harologaneng. Bontsi jwa one a itebagantse thata le dithuso tsa banana so ke one nako ya gore banana ba te ba utlwe ka mananeo dingwaga tsa bone santse di ba leta gore ba ka tsaya mananeo so ke sone se ke reng a ba iponatsa a ba itshupa a ba nne le kgathego. Lenaneo le dira dikgwedingwe tse tharo mo metseng e kgakala le ditlamelo e harologaneng mo nakong eno go setse go iswe ditlamelo ko metseng ya Tshobokwane, Grootegeluk ga mmogo le Kuke. Angela Enosa, BOTSWANA Television, Qabo. Tiriso ya temi thusa go somarela kitso le ngwao ka tsela e faphegileng ka jalo go nyelela ga yone go ka nna le ditlamorago tse di sa eletsegeng mo dikokomaneng tse di tlang se se builwe ke tona wa banana bong metshameko le ngwao Tumiso Rakgare fa go ipelelwa letsatsi la mafatshe la ditemi le le neng le tshwaretswe ko motseng wa Sebina. Abigail Malorobo ka pego. Temi ka ile fa ile mpho e motho a tsholang ka yone mme ebile ile se ka o sa ngwao se se botlhokwa. Letsatsi le la go ipela ka temi le simolotswe go ipelelwa mo lefatsheng leno ka ngwaga wa 2008 e le tsela ya go lemoga ditemi tse di farologaneng tse di buiwa mo dikgalong lefatshe leno ka bophara. Bona ga betso setlhogo sa rona ke ipela ka temi ya me e le ka puo ya rona ya Setswana mme ka puo ya Sekgowa ra re my language my pride. Setlhogo se re tlama re le Batswana ebile se re kgothatsa gone go lemoga gore re na le ditemi ka go harologana mme ditemi tse re tshwanetse re itse gore di humile ke khumo e seng kana ka sepe e le gore e tswa ko modimong. This is not enough. A ku time mo di television tse Botswana o bene nako ya kona ko lebele ka isarwa nena kwa na ko lebele ka ikalanga ndiko tsa thama uto batho ba swi kumbula ku de dombu. Yes, we are being recognized as a tribe kana tele lodzi. Lekalana la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO le ka ile fa dipatiso di supa fa go le botlhokwa gore bana ba rutwe ka teme ya ko ba tswang teng go thusa mo thutong.
eno batho ba le 40 mo lekgolong ka sekgwa ga 40% lefatshe ka bophara ba kgona go akola thuto ya temi ya ga mmaa bone mme ba e bua ebile ba e tlhaloganya go feta se se amagela thata kgatlhego mo thutong diteme ka go farologana nne tsa buiwa tao iye kwa tu itware iye tshikwa tao ngumago tshinu damoka tshimo ite tshikwa tshinu damoku ya kwana esherema yitisani bonani linjani liyaphila tso ya go fetola thuto go tswa ka modimo ka go rutetsa tiriso ya teme ya koga bana ba tlholegang teng mme ebile mo nakong eno diteme di le 11 setse di dirisiwa mo dikolong. Abigail Madorobo, BTV News, Sibina. Go bereka ka ditlhopha ga banana go lejwa e le tsela nngwe ya go ntsha maduo jaaka ba dira dithuto kgotsa dijo ka dipalopalo e le jaaka lefatshe le ka fokotsa theko ya dithuto kwa mafatsheng a sele se se builwe ke mogolwane wa lephata la banana bong metshameko le ngwao kwa kgaolong ya Francistown mme Tiny Gontsi lephata le ne le rulagantse loeto la go lekola lefelo la MySec Multipurpose Hub le moletlo wa dialogane mo dithutong tsa kgwebo o neng o tsenwe ke tona wa lephata re tumiso ra gare fetete wa biga Kgolo ya itsholelo go kaiwa e ikaegile ka banana mme go tlhokagala gore lehatshe le tekamethale ya go ngoka banana go itepatepanya le go nna le sabe mo itsholelong ya lehatshe le hilole ke nngwe ya tsela ya go phutha banana mme ba ntshe se se tlhokagalang go tsosa itsholelo. Ha re bua ka youth dividend re ra gone gore ha re ka kgona go bona banana ba le bantsi ba tshwere ka matsogo gona le se ba se dira itsholelo ya hetoga itsholelo e hetogela ko bontle ka gore a tabogisiwa ke bone ba ba santseng bana le moko gore ga isa gore mme banana ba hirwe ditamelo le ditiro tse di tokagetseng ke gore go bogona le go gongwe ko ba ka berekelang teng mme ra nna mono mongwe hela re le tropo ya Francistown gore ke goneha ra bisala le helo le reking the hub where the improved programs and services will be ushered to the people of Francistown in order that matshelo a batho a te a tokagale. Go hetola megopolo go tajana e le tsela ya go leka go sutisa lehatshe leno mo itsholelong ye hagare go ya go kwa godimo go beilwe pele go iphethela dijo le mebereko. It is commendable gore ba phethagane today. I ka re re itse gore the vegetables re di tsa hela from outside. But we've changed that. We are changing that. We produce potatoes. Wheneha, it's a good hack. Labana, let's put a time and anything. A diamond I say, Patsy, my hella yellow, what a pure moon. Diamond, it's a lorna. Diamond, you are not Halloween, yellow, what to read, Mary had to lay, or good to be. When I write Jumala Libi ITC Lelia, Rare, are emen consortiums, companies. Why the companies? Rather, we want to develop capacity for economic inclusion of the marginalized. Again, rather, we want to develop capacity and platform for mass production. How are mass production? Rather, we also want to eliminate inferiority complex among the young people. When we have done this, we believe that we can reduce the import bill. Banana ba baneng ba loga mo dithutong tsa go tsamaisa kgwebo ba kgotaditswe go amogela dikgwetho tse di nnang di le teng mo kgwebong nngwe le nngwe ba rotloediwa go tia moko le go itshokela phenyo. Faithy DTT BTV News Francistown. Wetso poto e tletse mme ga nako ke yone le bothata mme go gakologela gore re tsa se kgwa tla latela gante jana ka nako ya boroba bobedi a re go tshameka.
Mototso madume tumampatare ka dikgang tsa metshameko. Setlhopha sa kgwele ya dinao sa bomme sa The Mets ba tla thulana le Belarus e le bontlhabongwe jwa ikatiso ya bone e tsweletseng kwa toropong ya Antalya kwa Turkey. Mokatisi Alex Malete le setlhopha sa gagwe ba tlhalositse fa ba dumela ba eme sentle go phadisanya le lefatshe leo le ntse ba sa itse tshameko ya bone. Motshameko o ke mengwe ya meraro e rulagantsweng e le bontlhabongwe ja kampa ya bone kwa Turkey e ba e dirisang go ipaakanyetsa kgaisano ya WAFCON e tla tshwarelwang kwa Morocco monongwaga. Match day -1, obviously we're just working on our game approach in terms of how we want to play tomorrow, how we want to attack, how we want to defend, and the moments of transitions and the set piece actions, which are also very key to the game. In terms of player availability, everyone is available for selection. We don't have any major injuries, just slight knocks, light knocks, and everyone trained with the team today. And everyone is available for selection tomorrow, and we are looking forward to the game. And we want to measure in terms of progress, in terms of how we want to play, how far we have made progress. And we have a good feeling about the training session that we had here since arriving here. We are very specific in terms of our approach in training, in terms of how we want to play our game model, and we are looking forward to the game. I think we've prepared well in the 3 days that we've been here. And like banyana ba reacta ka teng, my teammates more training, it shows like they're ready. And le weather ka kwano, it's not that different from kore tswanteng ko lapeng. And we're expecting positive results tomorrow on our first game. Ha re itse re yo tantse yang, ha re ise re tshameke le bone. So ke tsa gore ha ke lebile di preparation tsa rona tse re nne le tsone le di player tsa me ka kwano re supa re le ready go ka tshameka le bone. Ke tsa gore ka moso rothela ba re mo campaign re tsologetse madi a positive. Lekgotla la Botswana Swimming Sports Association BSSA le simolotse kgaisano ya National Swimming Championships e dirisiwang go tlhopha setlhopha sa setšhaba. Kgaisano e e tswelela mo tsatsing la gompieko kwa Madikolo. I think day one went very well. I'm actually very happy, very pleased that we started on time and the officials are tip-top. Everything is going well. We're very happy because, as you know, when a swimmer is developing, they need to do more long distance. So we're quite happy to see that we introduced the 1.5 race last year. And we're quite happy to see that quite a lot of swimmers have caught onto it. We want to see the swimmers, especially the developing ones, better their time every time they get in the water. I'm happy with how I performed today, mainly because I got a 15-second PB. I wasn't expecting that. So yeah, it shows all our hard work has showed off. I'm very happy because I PB'd by 2 minutes, and let's hope it continues through the gala. Motso a re di be khutlo gona fa ka jana le kana go tsotle ikanya rona.